He mahi nui tā ngā kaitono i te tūru o te taitonga ki te toro i te nui puku o te rohe i nā kuara hoki tōna whānui me tōna whāroa. Hioi hei tā te kaipupuri o mua i taua tūru a Mahara Okeroa me whakapaukaha tonu ngā kaitono o te wānei ki te kawe i wārātau kōrero ki ngā tōpito katoa o te rohe tai atu rā hoki ki te whanganui ātara, te wāhi kei reira te marea o te hunga pōti e noho iho ana. Ko te kāinga o te whare miere, te taone pupuri ana i te mana ko waikauru atu hei māngai mo te taitonga. Mena ka wikitoria koe i konei poneke, ka riro i a koe te tūru. He toko whā ngā kaitono kua kaha ke hoki te kōkiri i a rātau take, ki roto i ngā kōrero a te kaipupuri o mua, he rehi ihihi. Tāno atu ki te pō wakamutunga. And that's going to make it really, really interesting. There's going to be a mana party vote, there's going to be a Māori Party vote, there's going to be a Green vote, and there's going to be a Labour vote. When the vote starts to split, then it's going to be pretty intense. He whātau ki muri ko te nuinga o ngā kaute pōti yahu mai i te rohe pōti nei o Rongotai. Puta noa i te rohe whānui o te taitonga, ko te toko maha o ngā pōti i tau ki te whanganui ātara. The big numbers are Wellington, Christchurch, but the deciding votes could be in Invercargill or Tākau. Kaore kore he tūru kakai ngā kauhia. Ka huri tētahi tūru ko tēnei te mea ka huri. E tako mohio i roto i ngā tūru Māori. E ki ana te kōrero, e harama te waiwai tūtuki, e ngari ma te upoko pakaru rāno. Irina Smith, Te Karere.